Il-messaġġ tal-President tar-Repubblika ta' Malta lill President tal-Kummissjoni Ewropea kien wieħed ċar: l-Unjoni Ewropea għandha tpoġġi liċ-ċittadin fiċ-ċentru tal-ħidma tagħha. Marie-Louise Coleiro Preca kienet qed tilqa' lil Jean-Claude Juncker fil-Palazz tal-President f'San Anton fl-ewwel impenn tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna tul il-jum. Without a union which prioritizes the emotional, psychological, physical and cultural well-being of its citizens, there can be no positive change towards greater equity, peace and prosperity. Il-laqa bejn iż-żewġ naħat kienet waħda tajba fejn ċentrali kien hemm il-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Hawn ukoll Juncker kellu kliem pożittiv dwar Malta. Malta may be a small country, but it is a country with great ambitions. Il-President Coleiro Preca fakret f'ħidmet il-fundaturi tal-Unjoni Ewropea favur il-paċi u s-solidarjetà kif ukoll biex jonqos il-faqar u t-tensjoni soċjali fost iċ-ċittadini. Saħqet li bħal dakinhar il-Kummissjoni Ewropea għandha responsabilità biex tara li dawn l-anijiet jintlaħqu. It is your responsibility to ensure that such collaborations continue, while also ensuring that the social values of Europe are reflected in the social and cultural lives of our communities and nations. Tul il-jum il-Kummissarji Ewropej kellhom laqat fil-Palazz tal-Gran Mastri fil-Belt Valletta f'erba' gruppi differenti hemm iltaqgħu ma' membri tal-Kabinett Malti li jaħdmu fl-istess oqsma. Flimkien iddiskutew il-prijoritajiet tal-Presidenza f'dawn is-setturi u l-pjan ta' ħidma s-sitt xhur li ġejjin. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-membri tal-Kummissjoni Ewropea iltaqgħu wkoll mal-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia u l-Presidenti tal-Kumitati diversi tal-Parlament Malti.